Sura 17. El Isra, noćno putovanje. Ovo poglavlje objavljeno je u Meki i sadrži 111 ajeta. Budući da je Ibrahim hvaljen u posljednjim ajetima prethodnog poglavlja kao uzor svijetu, ovo poglavlje govori o tome kako je poslanik Muhammed počašćen u ovom svijetu kroz noćno putovanje, po čemu je poglavlje i dobilo ime, od Meke do Jerusalema, zatim uspinjanjem na nebesa i sve to u jednoj noći. Izraelićani se usputno spominju na kraju prethodnog poglavlja, ali se o njima daje više uvida i na početku i na kraju ovog poglavlja. Ključ uspjeha u ovom i spasenja u sljedećem životu sadržan je u nizu božanskih zapovjedi, zajedno s upozorenjem protiv šeitana i njegovih šaputanja. Poglavlje je kritično prema paganskim argumentima protiv proživljenja i njihovim smiješnim zahtjevima. Kritika pripisivanja partnera i djece Bogu prenosi se i u sljedeće poglavlje. U ime Boga, milosnika, svemilosnoga. Slava onom koji je dao svom robu da u jednoj noći proputuje od svetoga hrama u hram daleki, čiju smo okolicu blagoslovili kako bismo mu neka naša znamenja pokazali. On je uistinu onaj koji sve čuje i koji sve vidi. I dali smo Musau knjigu, koju smo učinili uputom Izraelićanima naloživši im: nemojte mimo mene uzimati sebi zastupnika, o potomstvo onih koje smo u lađu s Nuhom ukrcali. On je doista bio rob jako zahvalan. I Izraelićanima smo u knjizi dosudili: 2 ćete puta svakako nered na zemlji napraviti i jako se osiliti. I kad se po prvi put ova odredba obistini, poslaćemo na vas naše naročito snažne robove koji će vam domove poharati i odredba će se ispuniti. Zatim ćemo vam protiv njih pobjedu omogućiti, opskrbiti vas i metkom i sinovima i brojnijima vas učiniti. Ako budete dobro činili, sebi ćete dobro učiniti. Ali i zlo ako budete činili, sebi ćete ga nanijeti. Jer kad se odredba i po drugi put obistini, poslaćemo ih da vas nagrde i da u hram uđu, kao i prvi put, te da sve što osvoje do temelja poruše. Vaš gospodar može vam se i smilovati, ali ako se na staro vratite, i mi ćemo se vratiti. I džehennem smo za one koji poriču tamnicom učinili. Ovaj Kur'an doista upućuje onome što je najispravnije i obveseljava vjernike koji čine dobra djela viješću da ih čeka velika nagrada. A da smo za one koji ne vjeruju u onaj svijet bolnu patnju pripremili. U svojoj dovi za dobro čovjek zlo zazove, jer čovjek je brzoplet. I učinili smo noć i dan znamenjima. Uklonimo znamenje noći, a znamenje dana učinimo vidnim, kako biste mogli koristiti blagodati svoga gospodara, te da biste znali brojiti godine i računati vrijeme. I sve smo potanko razložili. I svakome ćemo čovjeku o vrat njegova djela prikačiti, a na kijametskom danu iznijećemo mu knjigu koju će otvorenom zateći. Čitaj svoju knjigu. Danas si i sam dovoljan da nad sobom obračun izvršiš. Ko se uputi na pravi put, za svoje dobro se uputio, a ko zaluta, na svoju je štetu zalutao. I niko neće ničiji tuđi teret nositi, a mi ne kažnjavamo dok poslanika ne pošaljemo. Kad hoćemo uništiti neko naselje,
dopustimo onima u njemu koji žive u izobilju da se prepuste porocima, pa se tako nad njim riječ obistini i onda ga porušimo do temelja. I mnogo smo pokoljenja poslije Nuha uništili, a dovoljno je da tvoj Gospodar zna i vidi grijehe svojih robova. Onome ko želi ovaj svijet, pružimo odmah na njemu koliko hoćemo, ali mu onda damo džehennem da se prži u njemu osramoćen i odbačen. A ko želi onaj svijet i radi njega kao vjernik svoj trud ulaže, takvima će se njihov trud isplatiti. Sve darivamo, i ove i one, od darova tvog Gospodara, jer darivanje tvoga Gospodara nije pod zabranom. Pogledaj kako jedne na drugima odlikujemo, a na onom svijetu svakako razlike u stepenima bit će još veće i odlikovanje još izrazitije. Nemoj pored Boga neko drugo božanstvo izmišljati, jer ćeš prekoren i odbačen ostati. Tvoj Gospodar je odredio da samo njemu robujete i da roditeljima dobročinstvo činite. Ako jedno od njih ili oboje dočekaju kod tebe starost, nemoj im ni reći i nemoj na njih vikati, nego im se obraćaj riječima punim poštovanja. Budi pred njima ponizan i milostiv i reci: Gospodaru moj, obaspi ih milošću s kakvom su oni mene odgajali kad sam bio mali. Vaš Gospodar dobro zna šta je u vašim dušama. Ako dobri budete, on će onima koji se pokaju doista oprostiti. I daj bližnjem njegovo pravo, kao i siromahu i putniku, samo nemoj previše rasipati, jer rasipnici su šejtanova braća, a šejtan je svom Gospodaru jako nezahvalan. Ako se pak i okreneš od njih na drugu stranu, zaokupljen nečim za šta se nadaš da bi ti Gospodar tvoj mogao pružiti, onda im barem blagu riječ uputi. I nemoj držati svoju ruku stisnutom, ali ne drži kesu uvijek ni odriješenom, pa da ogoljen od imetka ostaneš trpiti pogrde. Tvoj Gospodar pruža opskrbu kome hoće, ali i prikraćuje, jer on doista dobro zna i dobro vidi svoje robove. I nemojte ubijati svoju djecu zbog straha od neimaštine, mi njih opskrbljujemo kao i vas. Uistinu, njihovo ubijanje veliki je grijeh. I nemojte se primicati bludu, to je uistinu porok i ružan put. I nemojte ubiti ono biće koje je Bog nepovredivim učinio, izuzev s pravom. Ako bude bespravno ubijen, njegovu staratelju ostavljamo odriješene ruke, samo neka pri ubijanju ne pravi nikakva prekoračenja i bit će pomognut. I nemojte se približavati imovini siročeta sve dok ne postane punoljetno, izuzev s ciljem njezina unapređenja. I ispoštujte ono na što ste se obavezali, jer će se za obavezu doista odgovarati. I namirite mjeru do kraja kad i mjerite i ispravnom vagom vagajte. To je bolje i ljepši će ishod imati. I nemoj slijediti nešto što ne znaš, i sluh, i vid, i razum, svi će oni doista biti za to pitani. I nemoj nadmeno po zemlji hoditi, jer ne možeš zemlju probiti, ni brda visinom dostignuti. Loše se u svemu tome ponijeti, omraženo je i odbačeno kod tvoga Gospodara. To je dio one mudrosti
kojom te tvoj Gospodar nadahnjuje, i nemoj uz Boga neko drugo božanstvo izmišljati, pa da budeš bačen u džehennem, prekoren i odbačen. Zar bi vam vaš Gospodar davao isključivo sinove i uzimao sebi za meleke žene? Uistinu, vi krupnu tvrdnju iznosite. Mi u ovom Kur'anu navodimo raznolike primjere, ne bi li se oni dozvali, ali njih to samo još više odbija. Reci, kad bi pored njega postojali drugi bogovi, kao što govore, tada bi oni tražili načina da se domognu onoga na prijestolju. Čist je on i daleko iznad toga što oni govore. Njega slave 7 nebesa te zemlja i svi koji su na njima. I ne postoji ništa što ga ne slavi i hvalu mu ne izriče. Samo vi ne razumijete način na koji to čine. On je uistinu blag i mnogo prašta. Kad učiš Kur'an, mi postavimo između tebe i onih koji ne vjeruju u onaj svijet jedan nevidljiv zastor i prestremo preko njihovih srca prekrivače kako ga ne bi mogli razumjeti, a i uši im začepimo. I kad u Kur'anu spomeneš svog Gospodara kao jedinog, oni se, pošto ih to odbija, okrenu i odu odakle su došli. Mi dobro znamo šta se s njima događa dok te slušaju, ali i dok se između se sašaptavaju, kako nasilnici govore. Vi slijedite samo jednog opčinjenog čovjeka. Pogledaj s kime oni tebe uspoređuju, pa tako zalutaju i onda više ne mogu pronaći puta. I govore također, zar kad budemo kosti i prašina, zar da zbilja iznova budemo oživljeni? Reci, i kamen da ste, ili željezo, ili nešto od stvorenoga što je još veće u vašim očima, oni će onda upitati, a ko će nas to povratiti? Reci, onaj koji vas je i prvi put stvorio. Na to će oni, odmahujući glavama prema tebi, upitati, kad će to biti? Reci, možda bude uskoro. Onog dana kada vas on pozove i zahvaljujući mu se vi se odazovete, misleći da ste samo kratko vrijeme tako proveli. Reci mojim robovima da govore ono što je najljepše. Šejtan doista sije među njima smutnju, jer je šejtan uistinu čovjekov otvoreni neprijatelj. Vaš Gospodar dobro vas poznaje. Ako hoće, smilovat će vam se, ili vas ako hoće kazniti. I tebe nismo poslali da im budeš zastupnik. Također, tvoj Gospodar dobro poznaje one koji se nalaze i na nebesima i na zemlji, a i neke vjerovjesnike smo nad drugima odlikovali. I Davudu smo Zebur dali. Reci, zazovite one koje ste mimo njega izmislili, ali oni neće moći otkloniti od vas zlo, niti ga preusmjeriti. Ti koje oni zazivaju i sami traže sredstvo kojim bi se što bliže svom Gospodaru primaknuli, iščekuju njegovu milost i plaše se njegove kazne, jer se kazne tvog Gospodara svako mora pričuvati. I ne postoji ni jedno naselje koje nećemo prije kijametskoga dana uništiti ili ga pak nekoj teškoj patnji izložiti. To je zapisano u knjizi. I ne priječi nas ništa da šaljemo čuda, doli to što su ih pređašnji narodi lažima nazivali. Tako narodu Semud smo kao vidljivo čudo Kamilu dali, ali su se oni prema njoj nasilno ponijeli. I čuda šaljemo samo s ciljem zastrašivanja. I kad smo ti rekli,
Uistinu tvoj gospodar drži ljude opkoljenim, kao i viđenje koje smo ti omogućili, te drvo prokleto u Koranu, samo su iskušenja ljudima. Zastrašujemo ih, ali to kod njih samo bezvjerstvo povećava. I kad smo rekli melekima, učinite Ademu seđdu, oni su pali na seđdu, izuzev Iblisa koji je rekao, zar da učinim seđdu nekom koga si od gline stvorio? Rekao je potom, pogledaj samo ovoga što si mu veću čast nego li meni ukazao. Ako me ostaviš do kijametskog dana, osim nekolicine, cijelo ću njegovo potomstvo pod dizgine svoje staviti. Bog je odgovorio, odlazi i tebe i one od njih koji te budu slijedili kao kazna koja neće biti skraćivana, sljeduje džehennem. I zavedi koga možeš od njih svojim glasom, povedi na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, sudjeluj s njima u njihovim imecima i djeci i daj im obećanja, ali ono što im šejtan obeća samo je obmana. Nad mojim robovima doista nećeš imati nikakve vlasti i tvoj gospodar dovoljan je kao zaštitnik. Vaš gospodar je taj koji za vas lađe po moru pogoni kako biste se u potrazi za njegovim blagodatima kretali, jer je on uistinu milostiv prema vama. I kad vas zadesi na moru nevolja, nema tu nikoga od onih koje mimo njega zazivate, a kad vas na kopno izbavi, okrenete leđa, jer čovjek je jako nezahvalan. Pa zar ste sigurni da on neće učiniti da i kopno s vama potone, ili da na vas neće poslati pješčanu oluju, pa da ne mognete naći sebi zaštitnika? Zar ste sigurni isto tako da vas neće ponovo na more vratiti, pa onda na vas buru poslati i potopiti vas zbog toga što ste bili nezahvalni, pa da nakon toga ne mognete naći načina na koji ćete nam doskočiti? Bez sumnje, počastili smo Ademove potomke time što smo im omogućili da putuju kopnom i morem, što smo ih opskrbili zdravom i ukusnom hranom i dali im veliku prednost nad mnogima od onih koje smo stvorili. Onog dana, kad sve ljude budemo prema njihovoj knjizi prozivali, oni kojima njihova knjiga bude data u desnu ruku, čitaće svoju knjigu i neće im nikoliko trun nepravde učinjeno biti. A onaj ko bude na ovom svijetu slijep, bit će slijep i na onom svijetu i još dalje će zalutati. I da su te uspjeli i koliko odmamiti od onoga čime te nadahnjujemo, pa da nešto drugo na nas potvoriš, tada bi te oni za prijatelja uzeli. I da te nismo čvrstim učinili, ti bi im se možda malo i priklonio, ali bismo ti onda dali da iskusiš dvostruku patnju i u životu, a dvostruku i poslije smrti. I onda više ne bi našao nikoga ko bi ti protiv nas mogao pomoći. A da im je opet i pošlo nekako za rukom da te sa zemlje prognaju, samo bi kratko nakon tebe ostali, isto onako kako se to u pravilu događalo s poslanicima koje smo prije tebe slali. I ne možeš ni na koji način naša pravila izmijeniti. Klanjaj namaz u vremenu od početka spuštanja sunca, s polovine neba, pa do nastupa potpune noćne tame i uči Kur'an u zoru, jer za učenje Kur'ana u zoru imaju svjedoci. I od noći probdi dio u namazu koji će ti se kao na fila računati. Možda ti tvoj gospodar nakon proživljenja
pohvaljeno mjesto dodijeli. I reci, Gospodaru moj, uvedi me tamo gdje je istina uvedena, a izvedi otuda odakle je istina prognana i podari mi od sebe vlast koja je od pomoći. I reci također, došla je istina, a laž je iščezla. Laž u istinu mora iščeznuti. Mi kroz Kur'an spuštamo nešto što je lijek i milost vjernicima, a onima koji nasilje čine, on samo gubitak povećava. Kad obaspemo čovjeka blagodatima, on okrene leđa i udaljava se, a kad ga zadesi zlo, onda očajava. Reci, svako postupa na svoj način, a vaš Gospodar dobro zna ko se najboljim putem uputio. I također pitaju te o ruhu. Reci, ruh od zapovjedi mog Gospodara potječe, a vama je dato tek nešto malo znanja. Kad bismo htjeli, mi bismo svakako mogli povući ono čime smo te nadahnuli i ti poslije ne bi mogao naći nikoga ko bi te od nas mogao zaštititi osim milošću tvog Gospodara. Uistinu, njegova je dobrota prema tebi velika. Reci, kad bi se svi ljudi i džini udružili da jedan ovakav Kur'an sačine, oni takav kakav je on ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali. Mi u ovom Kur'anu navodimo ljudima svakojake primjere, ali većina ljudi sve osim nijekanja odbijaju i kažu, nećemo ti vjerovati sve dok ne budeš dao da nam iz zemlje vrelo provri. Ili ne imadneš vrt s palmama i grožđem, pa posvuda kroz njega rijeke ne razvedeš, ili dok na nas ne oboriš nebo u parčadima, kao što tvrdiš, ili ne privedeš i Boga i meleke, tako da ih možemo vidjeti, ili dok ne imadneš kuću od zlata, ili se na nebo ne uspneš, a nećemo vjerovati ni da si se uspeo dok nam neku knjigu koju možemo čitati ne sneseš. Reci, slava mome Gospodaru, zar sam ja drugo doli čovjek poslan kao poslanik? I inače, kad bi im dolazila objava, ljude nije ni odvraćalo od vjerovanja drugo, doli to što su govorili. Zar je Bog čovjeka poslao kao poslanika? Reci, kad bi na zemlji bili meleki koji spokojno hode, njima bismo poslali s neba meleka za poslanika. Reci, Bog je dovoljan kao svjedok između mene i vas. On uistinu dobro zna i dobro vidi svoje robove. Onaj koga Bog uputi na pravome je putu, a kome da zaluta, takvima mimo njega nećeš naći zaštitnika. Njih ćemo okupiti na kijametskom danu naglavačke okrenute, a bit će i slijepi i nijemi i gluhi. Njihovo boravište bit će džehennem, koji ćemo čim malo utihne dodatno raspirivati. To im je kazna što su nijekali naše ajete i govorili, zar ćemo zbilja kad budemo kosti i prah kao nova stvorenja biti oživljeni? Zar ne uviđaju da je Bog koji je stvorio nebesa i zemlju kadar stvoriti slične njima i da im je već odredio rok u koji sumnje nema? Ali nasilnici odbijaju sve osim poricanja. Reci, kad biste vi posjedovali riznice milosti moga Gospodara, i tada biste škrtarili bojeći se trošenja. Čovjek je uistinu jako škrt. Mi smo dali Musau 9 jasnih znakova.
neka ti Izraelićani ispričaju kako im je došao i kako mu je Faraon rekao: Musa, ja doista mislim da si ti opčinjen. On je odgovorio: ti svakako znaš da ove očigledne znakove nije dao niko drugi nego Gospodar nebesa i zemlje, i doista, Faraone, ja mislim da ćeš ti biti uništen. I Faraon je odlučio da ih sa zemlje istrijebi, ali smo mi i njega i one koji su s njime sve zajedno potopili. I Izraelićanima nakon njega rekli: nastanjujte se po zemlji, pa kad se obistini obećanje onog svijeta, izmiješane ćemo vas dovesti. Prema istini ga spuštamo i prema istini on silazi, a tebe šaljemo samo kao obveselitelja i opominjača. A kao štivo na odjeljke smo ga podijelili, da bi ga uz zadržavanje ljudima kazivao, i također objavljujemo ga postepeno. Reci: vjerujte u njega ili nemojte vjerovati. Doista oni kojima je dato znanje još prije njega, kad im ga se kazuje, na tle licem padaju, seđdu čineći, i govore: slava našem Gospodaru, obećanje našeg Gospodara doista se ispunilo. I seđdu čine plačući, i on dodatno njihovu pokornost povećava. Reci: pozivajte ga imenom Allah ili imenom Er-Rahman, kako god ga vi pozivali, njemu pripadaju najljepša imena. I nemoj biti previše glasan u svome namazu, ali ga nemoj previše ni pritajivati, nego između toga sredinu potraži. I reci: hvala pripada Bogu, koji nije dao sebi da ima sina, niti u vlasti sudionika ima, i kome zaštitnik zbog nemoći ne treba, i istinski ga veličaj.